máis que facemos en colaboración coa Dirección Xeral de Relacións Exteriores coa Unión Europea e da Consellería de Presidencia. Por tanto, agradezo en primeiro lugar a presenza do señor vicepresidente que ven aquí na súa calidade de conselleiro de Presidencia, naturalmente dos membros da Dirección Xeral, encabezados por José Gamallo, moitas grazas, pero tamén hai outros presentes. Gracias aos relatores e relatoras e aos moderadores por aceptar o noso convite, a nosa encarga para vir aquí, pois realmente a enriquecer o diálogo que queremos establecer alrededor da lei. Luís Santoro intervirá por videoconferencias, demais farán todos de maneira presencial. Ele está na outra banda do mar, polo tanto, ainda que o mar nos une, non nos une tanto como para poder realmente cruzalo e estar aquí en presenza. Agradecer tamén aos coordinadores Xosé Manuel Blanco González e Emilia García López, que son as boas patas, ainda que os dous son da nosa Comisión de Acción Exterior e Relacións Institucionais. O certo é que Blanco forma parte tamén da Dirección Xeral e Emilia por parte do Consello da Cultura Galega. Naturalmente a todo o público, tanto que está presente ou estará presente como que nos seguirá na distancia, non? Sempre insistimos en que os nosos públicos son públicos que están non solamente motivados, sino que además teñen coñecemento dun tipo ou outro, como xestores, como investigadores, como persoas preocupadas, como axentes que logo teñen que executar, como creadores, o que sexa, sempre en relación cos temas de que tratamos. Nós non facemos actividades para grandísimos públicos, senón para públicos que de alguma maneira comparten o interese coa temática, coa perspectiva da sesión que se programa. Por tanto, o debate, o coloquio que se establece despois das sesións é sempre moi enriquecedor para a propia sesión mesma. Por tanto, desde xa animo a que participen e que melloren, se é posible, a xornada programada coas súas achegas. Estamos na data do aniversario da lei, non é casual que puxeramos o día de hoxe, a pesar de que hoxe parece que estamos contraprogramando con respecto a toda a sociedade que está celebrando o día 8 de marzo por outros motivos, non? Cumpres un ano dunha lei que ten que ser unha axuda indispensable realmente para a internacionalización da nosa cultura, non? Debo dicir que por parte do Consello da Cultura Galega a Acción Exterior é unha vocación que está no seu propio nacemento, non? É dicir, xa se di na propia lei de creación dentro e fora de Galicia, por alguna razón. Naturalmente, a nos móvenos tanto a atención a esa Galicia espallada que está por todo o mundo, que tanto contribuiu, estando polo mundo adiante, tanto a cultura dos países que os acollen, que acollen os galegos e galegas, como a propia cultura de Galicia, e non se entende a Galicia contemporánea sen esa achega, todos o sabemos, non? Pero tamén o certo é que estamos atentos tamén á internacionalización en ámbitos que non dependen da presenza ou non presenza de galegos e galegas, non? É dicir, nós temos que competir nun mundo internacional defendendo a nosa cultura e para iso tamén dando a coñecer a nosa cultura, exportando a nosa cultura, non? E a lei para o Consello da Cultura Galega ten un carácter que nos agradecemos e é que a consideración do Consello da Cultura Galega como suxeito cualificado da Acción Exterior de Galicia, nesa defensa e promoción dos valores culturais do povo galego que nos foron encargados. E o Consello queda habilitado non só para asesorar os axentes e entidades políticas galegas dentro da comunidade autónoma, sino para suscribir acordos internacionais con entidades públicas que teñan obxectivos análogos aos nosos. Por tanto, iso ven reforzar a nosa acción exterior. E
Tamén debo decir que os países de lingua portuguesa aparecen tamén como un algo especial dentro da lei, é dicir, non solamente tamén dentro da acción do Consello da Cultura Galega. Nós temos unha liña que sempre reforzamos ano a ano, que é a colaboración e a difusión da cultura galega nos países de lingua portuguesa, pero aparece moi reforzada na propia lei, e concedelle ademais tamén ao Consello da Cultura Galega unha atención especial en canto que posible interlocutor coa CPLP, tendo en conta que o Consello é observador consultivo dentro da comunidade de países de lingua portuguesa. Por lo tanto, son aspectos que eu saliento desde a parte do Consello, pero outras entidades que espero que estén representadas aquí nesta sala ou que polo menos poidan seguir a distancia a xornada de hoxe se sintan igualmente interpeladas por esta lei de acción exterior que ven supoñer un paso adiante realmente da acción exterior de Galicia e da súa cultura. O obxectivo da xornada veno resumido xa no seu propio título, o título é case un compendio de xentes culturais e proxección internacional da nosa cultura, oportunidades da Lei 10/2021 de 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia. Realmente, aí está contido todo o que queremos facer no día de hoxe, é dicir, por un lado, divulgar a existencia dunha lei que quizáis pasou algo desapercibida en relación coa importancia obxectiva que ten, porque foi promulgada en tempos de pandemia, de alguna maneira afondar no contido da lei, por iso temos especialistas que nos poden ilustrar sobre isto, fomentar un diálogo alrededor de distintos aspectos da lei entre os axentes culturais do país, e, como ven, poñemos o acento entre todo o océano de fíos temáticos que podíamos traer para unha xornada que só dura un día. Escollemos poñelo o acento en dous ámbitos que nos parece que son de especial relevancia, un aos medios de comunicación e outros países de lingua portuguesa combinados. Nada máis, reitero as grazas a todos e doi a palabra ao señor conselleiro de Presidencia. Moitas grazas. Moitas gracias, Presidenta. Moi bons días a todas e a todos. Señor Director Xeral, representantes da Consellería, da Vicepresidencia, asistentes a esta xornada, relatores, moi bons días a todo o mundo e, ante todo, moitas gracias pola invitación que nos fai o Consello e moito máis o motivo que a impulsa, certamente, coincide nun día moi sinalado, 8 de marzo, pero que tamén, efectivamente, coincide coa entrada, co aniversario de entrada en vigor dunha lei de acción exterior que, como decía a Presidenta, foi promulgada nun momento aínda máis complicado dende o punto de vista sanitario, non dende outros, por desgracia, pero dende o punto de vista sanitario moi complicado, hai un ano, non hai máis que botar a vista atrás, pero que creímos naquele momento que valía a pena impulsala e o seguimos creendo un ano despois e que tamén vale a pena dala a coñecer, efectivamente, unha lei pioneira, non hai moitas comunidades autónomas, prácticamente non hai ninguna que teña unha lei de acción exterior que non é doado, porque, ademais, hai que marcala nun ordenamento xurídico onde o Estado, todo o mundo ten atribuídas as competencias exclusivas en materia de relacións internacionais, o que non quere decir que sexan competencias excluítes e, por lo tanto, hai marxe, moito marxe, sobre todo para unha comunidade autónoma como a nosa, para desenvolver a súa lei de acción exterior. E ese foi o motivo polo que decidimos atrevernos a facer esta lei, redactala, pensala moito e, finalmente, aprobala, leva un ano en vigor e ten todavía moita capacidade de desenvolvemento, especialmente nunha serie de eidos, eu teño clarísimo que o da cultura é un dos principais. Todo o mundo sabe a presencia que ten Galicia no mundo por moitos motivos, non só polo fenómeno de migración, que houbo en varias fases, ademais, e son moita pegada nos 5 continentes, é certo que en algunhas zonas máis que outros, pero hai presencia galega hoxe en día nos 5 continentes, e presencia real, estable, presencia
institucionalizada, e despois o noso espírito emprendedor que nos levou tamén, combinado coa inmigración, casi sempre da man e ás veces sin ter que ver con ela, bueno, ao final os galegos nos juntamos onde estamos, bueno, pois temos esa presencia e, polo tanto, temos que facer ese desenvolvemento de todo o que supón ser galego e todo o que supón tamén a cultura galega. Eu creo que o interese pola nosa cultura e pola nosa lingua, pois, en gran parte gracias aos galegos e as galegas que andan polo mundo, pois o que facía inexcusable que as institucións pois traballemos para protexer, defender e axudar a toda esa xente que está por aí, ás veces en circunstancias difíciles, a difundir a nosa lingua, as nosas expresións culturais e todo o que supón o xeito de ser galego. Por lo tanto, estamos involucrados e comprometidos a Xunta de Galicia, por suposto, e, por suposto, tamén institucións tan selleiras como o Consello da Cultura Galega. Xa decía, a cultura nos identifica e transmite o que somos en moitas partes do mundo, por lo tanto, é a nosa identidade histórica e colectiva e tamén hai que ser intelixentes para entender que constituye un factor clave, un elemento de primeira orde no escenario internacional, máis un proceso tan globalizador como que estamos, e máis agora, e veremos, e agardemos que se siga cada vez máis, onde se ve esa cultura como un xeito de unir os povos, cando todo se pon en cuestión, non? E quen iba a decir, pois hai moi pouco tempo, que íbamos ter unha guerra aquí en Europa, unha guerra como estamos tendo, eu creo que a cultura ten que ser unha das armas para acabar con estas situacións canto antes e, polo tanto, que a nosa contribución á cultura galega no mundo valga tamén para eso e, aínda que fora só por eso, estas jornadas serían especialmente oportunas. E digo que por todo iso iniciamos, pois hai tempo, a pequena aventura de facer unha lei de acción exterior, de incardinala, como decía antes, nun ordenamento xurídico que ten esas competencias atribuídas a nivel estatal, pero queríamos que tiña encaixe, por eso, bueno, fixemos todo o que fixemos e estamos ahora onde estamos. E esta xornada, a piques de cumprirse ese aniversario dun ano, o que ese recoñecemento que lle fai o Consello da Cultura Galega, xa digo que é especialmente de agradecer e axudarnos a desenvolver todo ese potencial. Decía que non é doado legislar sobre acción exterior en materia autonómica, o fixemos, queríamos defender os nosos intereses galegos, como fan todas as nacións civilizadas, nós temos un Estado, xa decía, con competencias exclusivas, comunidades autónomas que poden desenvolver unha enorme potencial en algúns eidos, e a cultura, dentro dese ordenamento xurídico, podía facelo. Por iso pusemos unha especial atención nos aspectos culturais desta lei, pusemos o día, ademais, tamén o papel exterior do Consello da Cultura Galega, a súa lei 8/1983, tiña unha disposición adicional e queríamos coller esa disposición adicional, actualizala e poñer outra vez esas ferramentas a disposición da expansión e da valorización da cultura galega a través da nosa lei e dese rol que lle queríamos dar ao Consello da Cultura Galega. Por lo tanto, a lei, por eso falo do potencial que lle dá o papel desa institución, recolle xa a posibilidade de que o Consello suscriba acordos internacionais con entidades públicos que teñan finalidades e obxectivos análogos ao deste Consello da Cultura Galega, tamén que asesore a entidades públicas galegas no referido á difusión da nosa cultura no exterior. Decía a Presidenta, se refería especialmente ali onde vai ter máis pegada, máis presencia, máis efectividade. Os países de cultura lusófona son un campo de acción por desenvolver en gran parte. Xa dimos pasos importantes de cara á presencia institucional, pero creo que podemos facer moitísimas máis cousas. En definitivo, o que queremos é darlle ao Consello da Cultura Galega e á cultura galega en xeral as ferramentas para poder facelo con todas as garantías xurídicas nun ambiente tan complicado do punto de vista xurídico, tamén xurídico, como son as relacións internacionais. Por tanto, defender e promover a difusión dos nosos valores culturais, visibilizar o noso tecido cultural no exterior, promover o consumo de bens, servicios e produtos culturais galegos no exterior tamén. Ten ese aspecto económico unido á cultura que tamén a nosa lei ten en conta. Creo que todo isto son cousas que se podían facer e o que intenta facer a nosa lei. Despois queremos tamén, aproveito a dicilo nesta sede, non só a través desta lei, senón no día a día, a apoiar o papel do Consello da Cultura Galega nas actuacións de investigación, de divulgación,
apoio institucional en todo aquilo que queira facer cara á proxección no exterior. Creo que é importante ter o apoio dunha administración con potencia, como é a Administración Autonómica, a Xunta de Galicia, por tanto, quero dicirlo aquí tamén, que nese salto hacia o exterior, nesa mirada hacia o exterior, o Consello da Cultura Galega e todas as institucións e os asentes culturais galegos que saiban que poden contar coa Xunta de Galicia e que, ademais, somos, creo que esta lei é unha demostración, pero tamén por outras moitas cousas, os primeiros interesados en que así sexa. Tamén de facer de canle institucional de intermediación para permitir aproveitar todas as ferramentas a maiores que hai. Xa digo que esta lei dá a posibilidade de interactuar como institución en materia exterior con todas as organismos que só están facendo en defensa da cultura, da cultura xeral e, por tamén da cultura galega. Estou falando do Instituto Cervantes, estou falando de todas as accións que se poden facer en colaboración con institucións como a UNESCO, con ese papel internacional tamén, o que esta lei, insisto, lle dá moitas posibilidades e, aparte desas posibilidades xurídicas que eran importantes, deixalas definidas, o apoio da Xunta de Galicia aí vai ser fundamental, insisto, poden contar con ela. Por lo tanto, eu espero de sexo que esta xornada de traballo a un ano despois de que entrara a lei en vigor e sendo perfectamente conscientes, como decía ao principio, de que é necesaria por ser unha lei pioneira e por ser algo que todavía estamos explorando entre todos e todas, é necesario dar a coñecer as posibilidades que dá, creo que todos creemos moitísimo, e onde logo nestes tempos impensados de guerra, hai un mes, apenas un mes, o valor da cultura para unir os povos en vez de provocar diferencias e, polo tanto, a saída ao exterior da unha cultura tan potente, tan establecida no mundo e con tanto potencial de desenvolvemento como é a cultura galega, creo que é especialmente oportuna. Esta lei é unha ferramenta fundamental e agora o que corresponde é aproveitar todas as súas posibilidades. Por lo tanto, Presidenta, moitísimas gracias. Agradecidos de verdad por entender que é necesario facer este labor de difusión. Reitero o ofrecemento de colaboración en todos os eidos. Creo que a nosa presencia no mundo se explica en gran parte pola presencia da cultura galega no mundo. Por tanto, unha xornada como esta, digo que é do enorme interés da Xunta de Galicia. Agradecemos, apoiamos calquera iniciativa deste tipo. Aí estaremos para intentar botar unha man. Moitísimas gracias e magnífica xornada para todos. Moitas gracias. Moitas grazas, pois logo chamamos á mesa os participantes na primeira das mesas de hoxe, non? A Gabriela Oanta, Belén Sánchez Ramos e a Eva Lorenzo Queiro como moderadora.
no te quedas, te vas. Bueno, creo que estamos en disposición, ¿no? Vale, pois moi bo día a todos e a todas. Moitas grazas por acompañarnos nesta xornada. O meu nome é Val Lorenzo Queiro, son a subdirectora de Relacións coa Unión Europea na Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea. E teño o inmenso prazer, aparte no día no que estamos hoxe, de estar rodeada de dúas mulleres cunha dilatadísima experiencia ou trayectoria profesional, que nos van a aproximar á Lei de Acción Exterior, a nosa Lei de Acción Exterior, no ámbito da contorna europea. Por unha banda, teño a dona Gabriela Oanta. Ela é profesora titular de Dereito Internacional Público e Relacións Internacionais na Universidade da Coruña, é directora do Instituto Universitario de Estudos Europeos Salvador de Madariaga, tamén da Universidade da Coruña, é o único instituto a ese nivel en Galicia, é titular da cátedra Jean Monnet, Dereito da Unión Europea do Mar, cofinanciada pola Comisión Europea e, de novo, tamén única en Galicia en Dereito do Mar. A profesora Oanta conta, ademais, cunha dilatada experiencia docente e de formación en universidades europeas. Entre as súas publicacións máis recentes, eu extraei esta polo tema, precisamente, que imos tratar hoxe, destaca a súa autoría xunto co profesor José Manuel Sobrino da monografía Las vías de control judicial aplicables al Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido, publicada no 2021. Compre tamén resaltar que a profesora Oanta é co-convenor do Grupo de Interese Dereito do Mar SILO-IG, membro fundador do Grupo de Interese de Dereito Internacional da Saúde da European Society of International Law e membro da Global Network for Human Rights and Environment. Agora, xírome, presento a dona Belén Sánchez Ramos. Ela é profesora acreditada titular da área de Dereito Internacional Público da Universidade de Vigo. Foi responsable do módulo europeo Jean Monnet de Relacións Exteriores da Unión Europea do 2003 ao 2005, é membro asociado do Instituto de Estudos Europeos Salvador de Madariaga da Universidade da Coruña e membro do Consello de Redacción da revista de Dereito Comunitario Europeo. Entre as súas liñas de investigación que deron lugar a distintas publicacións e a participación en congresos, tanto nacionais como internacionais, están o Dereito Diplomático e Acción Exterior na Unión Europea, o Dereito do Mar, e destacan tamén outras interesantes liñas de investigación, tales como as cuestións xurídicas relacionadas co deseo do espazo ártico ou a protección de dereitos humanos, con especial fincapé na protección da infancia. Entre as súas publicacións, considerei tamén oportuno neste caso extractar o Brexit e as institucións comunitarias ou de Roma a Lisboa construindo o camiño para as delegacións da Unión Europea. Feita esta presentación, que ademais tiven que facer un labor de resumo, porque a verdade é que apabullaba, o que vou é simplemente, para que todos teñamos claras as reglas do xogo, simplemente decir, comezará a súa intervención a profesora Gabriela Oanta, e seguirá a profesora Belén Sánchez, pois por un tempo estimado de entre 30 minutos máis ou menos, e deixaremos un pequeno tempo final para o debate ou a reflexión, que sería estupendo. Non sei como imos de tempos, porque a verdade é que veño xa sin hora, pero creo que íamos con certo retraso. Estaba previsto que ao rematar esta mesa xa unha breve pausa, que non sei se respetará ou non por como imos atropellados cos tempos, que se acortará, me están dicindo, e comenzará a seguinte mesa de debate. Doulle agora a palabra á profesora Gabriela Oanta, que nos vai a acercar a lei
pois dende unha perspectiva da participación das rexións no ámbito internacional na contorna europea. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un privilegio para mí estar aquí en el Consejo de la Cultura Gallega. Desde un primer momento he de disculparme porque mi nivel de gallego no me permite hablar con soltura y con criterio sobre un tema tan bonito y tan técnico al mismo tiempo que es la Ley de Acción Exterior de Galicia. Por mi acento, os habéis dado cuenta que el castellano no es mi idioma materno. Yo he nacido en Bucarest, en Rumanía, aunque llevo más de 20 años viviendo aquí en Galicia. Por tanto, la cultura gallega y la sociedad gallega son un elemento muy presente en mi vida. Decía el señor vicepresidente primero de la Xunta de Galicia que la cultura nos debe unir. Y más aún si estamos pensando los tiempos que estamos viviendo. La agresión de Ucrania por parte de Rusia es un momento, entre otras cuestiones, de reflexión y donde la cultura está presente. Hace hora y media, 2 horas, he llegado a Santiago, hemos llegado a la Plaza de Obradoiro y estaba pensando en los monasterios de Moldavia. Moldavia, que es una región geográfica, que no en el término en el que me voy a referir, de Galicia como comunidad autónoma, como la participación desde el punto de vista regional en el contexto europeo, lo que me hace pensar, decía, en los monasterios de Moldavia, de Rumanía, donde llegan los refugiados. A lo mejor aquellos de vosotros que no estáis acostumbrados con las realidades geográficas y culturales de esta parte de Europa, mencionar que la región geográfica de Moldavia está dividida en 2 partes a día de hoy desde el punto de vista político y jurídico. La parte oriental de la región moldava representa el Estado independiente de Moldavia, con capital en Chisinau, antigua República Soviética, y la parte occidental de la región geográfica de Moldavia representa la parte oriental de Rumanía, Estado independiente desde hace muchos años y miembro de la Unión Europea. Moldavia quiere entrar en la Unión Europea. Ayer la Comisión Europea admitió a tramitar la solicitud de adhesión presentada por este país de adhesión a la Unión Europea, que vive momentos muy difíciles porque Transnistria, que es una autoproclamada república recientemente en este contexto tan convulso europeo y no solamente, ha declarado su independencia, es una parte, digamos, oriental del Estado de Moldavia, pero que nunca ha sido parte de la Rumanía grande que había hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando Rusia ha ocupado la parte oriental de Moldavia y ha creado una república soviética hoy en día, que es Moldavia. Yo tengo conexiones muy importantes, muy buenas desde hace años con universidades de la parte moldava de Rumanía. Tengo una doctoranda que es profesora en la Universidad de Suceava, que está muy cerca de la frontera con Ucrania y con Moldavia. Y me dice que ahí, además de la reunión y de la concienciación por parte de la sociedad rumana, los monasterios, y vuelvo a este tema, son un elemento muy importante porque es donde se da cobijo a los más necesitados. Dicho esto, la cultura nos une y utilizo el castellano volviendo al tema lingüístico, pues que me permite hablar con mayor soltura. Vengo aquí y agradezco enormemente la invitación al señor Manuel Blanco. Es un privilegio, como decía, de estar aquí en el Consejo de la Cultura Gallega y hablar sobre la acción exterior de Galicia en un contorno europeo. Hoy en día todos
somos conscientes que la sociedad internacional ha cambiado. Ha cambiado en los últimos 32, 33 años, que ha caído el muro de Berlín en noviembre del año 1989, ha caído el régimen comunista de Rumanía, por ejemplo, en diciembre de 1989, y cada vez tenemos más presente en nuestra vida al ciberespacio, el quinto espacio, y menciono el ciberespacio porque a través del ciberespacio pasa los datos que transmitimos y podemos utilizar el Internet. Ello ha hecho que la sociedad internacional sea más interdependiente. Y a raíz de este conflicto bélico que tenemos en el continente europeo, podemos reflexionar sobre muchas cuestiones. La mundialización, la globalización, la pérdida de institucionalidad de las organizaciones internacionales. Yo soy profesora de Derecho Internacional Público y en este cuatrimestre lo imparto en inglés en la Universidad de La Coruña y tengo entre los alumnos a una ucraniana. Y tengo que hablar la próxima semana sobre las organizaciones internacionales y luego explicar las Naciones Unidas, cuya principal función es el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Son desafíos a los que nos enfrentamos todos y que se recogen también en la Ley de Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de Galicia, la Ley 10/2021, que está en un momento de aniversario, como bien se ha dicho. Veamos en los próximos minutos cómo Galicia, como la Comunidad Autónoma de Galicia, puede participar en las relaciones internacionales a pesar de no disponer ni de ius contraendi, es decir, de firmar tratados internacionales en el sentido del Convenio de Viena de 1969, y tampoco de ius legationis, es decir, de abrir embajadas, consulados, como sí que hacen los estados o las organizaciones internacionales. Pero a pesar de ello, las regiones, la Comunidad Autónoma de Galicia puede actuar y actúa, y ya se han dicho en la parte introductoria de esta jornada, que Galicia es un actor internacional, que no es sujeto internacional, es decir, no es una organización internacional, no es un Estado, pero sí que es una comunidad autónoma, es un actor internacional que tiene que estar en el escenario internacional, lo está, y la Ley 10/2021 lo deja de manifiesto. Las regiones representan la voz de los pueblos en la mayor parte de los casos, y hoy en día no podemos hablar de una comunidad internacional sin tener en cuenta actores internacionales. Hablamos de empresas transnacionales, hablamos de la opinión pública internacional, hablamos de organizaciones no gubernamentales internacionales y otras realidades que también encuentran su espacio en la sociedad internacional contemporánea. La Comunidad Autónoma de Galicia actúa en el ámbito internacional porque se lo posibilita la Constitución española y porque también las competencias que tiene atribuidas se lo permite llevar a cabo acciones con proyección exterior. Por tanto, las regiones a día de hoy desarrollan una acción exterior propia. Veréis a lo largo de las otras intervenciones cómo Galicia ha firmado y firma acuerdos internacionales administrativos y acuerdos normativos, y no voy a decir más para no entrar en el terreno de las otras ponencias. Tienen varias manifestaciones en el ámbito exterior. Lo pueden hacer porque desde hace años el Tribunal Constitucional español ha afirmado que las comunidades autónomas pueden realizar actividades exteriores y tener una actuación exterior propia si se trata de ámbitos que no afectan al núcleo duro de las relaciones internacionales, es decir, a lo que sería la soberanía del Estado español.
Y veremos que cultura es una excelente manifestación de esta proyección internacional gallega. Galicia participa dentro del Estado español en la fase descendente y ascendente, participa en la formación de la voluntad de España, que luego se manifiesta en el exterior. Yo me voy a referir solamente a lo que es el tema de la proyección exterior en el continente europeo. La Ley 10/2021, que mañana cumple un año, viene a recoger, y solamente decir una frase para no entrar en la ponencia de mi compañera, pues refleja en un único texto lo que a nivel nacional y autonómico se ha hecho en esta materia. Es decir, en un único texto jurídico nos vamos a encontrar con disposiciones relativos a tres pilares, las tres patas de la Ley 10/2021, pues la acción exterior, tratados y cooperación al desarrollo. Acción exterior, pues tenemos que tener en cuenta la Ley 2/2014 sobre la acción y servicio exterior del Estado, y luego a nivel gallego lo que era el decreto 178/2015. A nivel de tratados, pues la legislación española, la ley 25 de nuevo del 2014, y después la cooperación al desarrollo, que tenemos legislación española, ley 23/98, y la legislación autonómica que había a través de la ley 3/2003 y el decreto 29/2017 sobre cooperación al desarrollo. Ahora, todo se engloba en esta ley, los tres pilares se engloban en esta única ley para 2021. Dicho esto, voy a presentar a continuación dos grandes aspectos. Por un lado, cuáles son las acciones de proyección internacional de las regiones, con especial referencia a Galicia, obviamente, y en segundo lugar veremos cuáles son las principales manifestaciones de la acción exterior gallega en el continente europeo. Y luego algunas pinceladas sobre algunas perspectivas de futuro que espero que dé pie luego a un debate. Por lo que se refiere a las acciones de proyección internacional de las regiones, solamente mencionar, porque mi compañera Belén Sánchez se va a referir con más detenimiento a la estructura de la Ley 10/2021, solamente mencionar que esta ley hace la distinción o identifica 3 ámbitos transversales y 8 específicos. Transversales, ámbitos como la emigración, emergencias o formación de personal empleado público, y los ámbitos específicos que son Hacienda, Medio Ambiente, Cambio Climático, Enseñanza, Universidad, acción exterior en los campos de la cultura, la lengua, el turismo, sanidad y marítimo, por ejemplo, entre ellos. Y a título de ejemplo podríamos mencionar que las manifestaciones más frecuentes que se han hecho hasta ahora por parte de Galicia pues serían los acuerdos de cooperación internacional, como podrían ser las actuaciones de carácter económico, cultural y social, o se han creado entes que gestionan la cooperación transfronteriza regional, o la participación en ferias internacionales, donde se promociona también la cultura gallega, como no el Camino de Santiago, en cualquier parte del mundo que hoy se menciona al Camino de Santiago. De hecho, a finales de noviembre estuve en la Universidad de Siena, hubo un pequeño paréntesis, y había un profesor italiano ahí que hace unos años había hecho el Camino de Santiago, el Camino francés, con un profesor de Córdoba, y estaba hablando a todos los demás profesores italianos presentes, y no solamente de las maravillas del Camino de Santiago. Yo no podría más que asentir lo que estaba diciendo. Con lo que las ferias internacionales son un instrumento importante para dar a conocer o para dejar patente que eso sigue habiéndolo, ¿no? Porque ya está conocido.
Apertura de oficinas permanentes, como ante oficinas de turismo, comerciales o ante organizaciones internacionales. Mencionaba el señor vicepresidente primero de la Junta, la señora también Álvarez, el tema de la UNESCO. Viajes al extranjero de las autoridades regionales, la participación, veremos luego con más datos, en asociaciones internacionales de regiones, la cooperación al desarrollo descentralizada, la actuación en el seno de organizaciones internacionales que representan intereses regionales, como podría ser algún órgano del Consejo de Europa, para no mencionar el Consejo de las Regiones de la Unión Europea, y la participación en organizaciones internacionales que aborden temas que son de competencia de las regiones, pues no afectan, como decía, la soberanía del Estado. En cuanto ya a la segunda parte y de mayor extensión, en cuanto a los minutos que voy a utilizar, por lo que se refiere a las principales manifestaciones de la acción exterior de Galicia en el continente europeo, todos estamos de acuerdo que Galicia tiene una personalidad definida, genuina y una amplia actividad exterior. Esta actuación se lo permite la Constitución española y también la autonomía política de las comunidades autónomas. No es que sea lo único en este ámbito que haga solamente Galicia, sino que eso tenemos que circunscribirlo en un ámbito, en un entorno más amplio. También hay otras comunidades autónomas que hacen acción exterior y también hay regiones de otros países de la Unión Europea o del continente europeo que actúan en el ámbito internacional. Claro, eso va a depender mucho de la organización administrativa de cada país. Por ejemplo, Rumanía es un país tremendamente centralizado. Es verdad que a través de los fondos de la Unión Europea se descentraliza un poco porque se ha dividido el territorio rumano en 8 regiones a efectos de recibir los fondos europeos, pero no deja de ser un Estado con una estructura totalmente diferente al Estado español. Cuando yo he llegado aquí y me he enterado de la organización administrativa que desconocía, pues ha sido un cambio muy importante de perspectiva. Y eso también se refleja en la actuación exterior de Galicia. En el ámbito internacional, Galicia actúa con sus peculiaridades, lo que sería en el continente europeo, pero también tiene por sus tradiciones una gran proyección americana. La cooperación al desarrollo es un tema muy importante también que hace Galicia en un ámbito donde también actúa el Estado español y donde también la Unión Europea actúa, porque tiene su propia política de cooperación al desarrollo, pero sobre todo con países de África, Caribe y el Pacífico. Por tanto, hay espacio para todos, hay espacios para proyectar los intereses de Galicia en el exterior. Teniendo en cuenta que mi intervención se centra sobre todo en la presencia de Galicia en el continente europeo, yo he identificado 5 principales manifestaciones de esta presencia, 5 ámbitos donde Galicia está presente en el continente europeo. En primer lugar, en el seno de la Unión Europea. En segundo lugar, en el marco del Consejo de Europa. En tercer lugar, la cooperación transfronteriza Galicia-Norte de Portugal es un ejemplo magnífico de la actuación exterior de Galicia. En cuarto lugar, pues Galicia trabaja y colabora también con organizaciones interregionales europeas. Y en quinto lugar, también lo hace con otros entes subestatales europeos que podemos mencionar. En la Unión Europea, Galicia está presente de manera directa, pero también indirectamente. Yo me voy a centrar en la manera directa. Y me gustaría destacar la aportación del Tratado de Lisboa. Es verdad que ha entrado en vigor en diciembre del año 2009, es decir, hace más de una década ya,
pero seguimos refiriéndonos al Tratado de Lisboa y a las novedades aportadas, porque sí que se han introducido novedades y que dotan de una mayor legitimidad democrática a la Unión Europea. Allí el principio de subsidiariedad que se aplica a las colectividades territoriales, por ejemplo, representa un ámbito que ha sido ampliado por el Tratado de Lisboa, y también se ha incluido el protocolo número 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, que se refiere a la potencial participación de los parlamentos regionales en el control político o ex ante a través del mecanismo de alerta temprana. ¿Cómo participa de manera directa Galicia? Pues hay que referirse a la participación de la misma en varias instituciones y órganos de la Unión Europea. Participa, por ejemplo, en el Consejo de la Unión Europea, que no Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en órganos como son el Comité Europeo de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo. También, y he dejado aparte, la Comisión Europea es una institución europea, como lo son el Consejo y el Tribunal. Mencionar que allí Galicia tiene una participación bastante activa en varios comités que existen en el seno de esta institución europea. Galicia está presente en los comités o grupos de trabajo de la Comisión Europea desde 1988, y al mirar la distribución o la asignación de las materias para los años 2020-2021, podría decir que Galicia ha participado en el año 2021 en el Comité de Pesca y Acuicultura. Ahí, bueno, Galicia tiene una presencia muy grande, porque en el conjunto español casi la mitad de la actividad pesquera y relacionada con el mar le corresponde a Galicia. Es normal que esté ahí presente. También participa en el Comité Europa para los Ciudadanos o Comité de Seguridad de los Juguetes. Hay 96 comités, por tanto la variedad es muy grande. También me gustaría destacar la novedad que aporta el Tratado de Lisboa y que se refleja también en el artículo 33.3 de la Ley 10/2021, que es sobre cómo Galicia puede intervenir en los trabajos del Consejo de la Unión Europea. Por ejemplo, la ley, y cito, la ley gallega prevé que el Gobierno gallego desarrollará una estrategia de intervención de Galicia a favor de la diversidad lingüística y cultural. Teniendo en cuenta dónde nos encontramos, me parece importante mencionarlo. Mencionar también que cuando se trata de un tema de interés para Galicia, el Estado español en los trabajos del Consejo de la Unión Europea puede estar representada por un consejero, por ejemplo. Cuando hay en el Consejo de la Unión Europea hay 10 formaciones, una de ellas trata de agricultura y pesca, pues cuando se trata de un tema de interés para Galicia, pues puede estar y está presente ahí a través del consejero correspondiente. Participa en el Comité Europeo de las Regiones, y ahí hay que mencionar e incidir en ello, que ahí Galicia sí que puede influir a nivel de la Unión Europea a través del Comité Europeo de las Regiones. Comité Económico y Social Europeo también participa. Y quería hacer una mención especial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene dos órganos, dos instancias, podríamos decir. Por un lado, el Tribunal General, y por el otro, el Tribunal de Justicia. Hay que mencionar, y quizás aquí se podría trabajar para que en el futuro se ampliara el reconocimiento de un mayor papel de las comunidades autónomas españolas. ¿Por qué digo esto? Porque a día de hoy Galicia puede presentar un recurso de anulación, por ejemplo, ante el Tribunal General,
pero lo va a hacer como en la misma categoría como con las personas jurídicas particulares, es decir, no disfruta de consideración de parte demandante privilegiada o semi-privilegiada. Es el último peldaño y se le asimila a una persona jurídica particular, no tiene trato privilegiado, pero sí que puede, en virtud del artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, interponer un recurso ante el Tribunal General. Mencionar que puede participar, y eso lo ha hecho en varias ocasiones hasta ahora, como parte coadyuvante, es decir, apoyando a empresas con interés pesquero, a armadores gallegos o a particulares ante el Tribunal General. A través del Comité de las Regiones, que sí que tienen un trato semiprivilegiado, pues puede presentar demandas si está presente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y aquí hay que mencionar también 3 acuerdos. Un acuerdo de 1998 sobre la participación en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es un acuerdo que hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de estas cuestiones. Y otros 2 acuerdos de 1990 sobre los procedimientos por incumplimiento del derecho de la Unión Europea y sobre los proyectos de ayudas públicas. Creo que me he equivocado de pestaña. Pues aquí. Por lo que se refiere a las aportaciones del Tratado de Lisboa, mencionar también que se ha reconocido de manera expresa la cohesión territorial y el respeto de la diversidad cultural y lingüística como objetivos de la Unión Europea. Eso aparece estipulado en el Tratado de la Unión Europea y me parece que se incide en las cuestiones culturales y lingüísticas y allí Galicia puede estar presente. También se menciona el respeto de la autonomía local y regional, se afirma el principio de atribución, se aporta claridad en cuanto a las categorías de competencias, se corrobora la participación, lo que decía, de un consejero en Galicia en el seno del Consejo, y que puede sacar partido de lo que es la cohesión territorial y el ejercicio de la subsidiariedad. Y me gustaría mencionar, y ya para introducir un elemento, quizás para un posterior debate, mencionar una cuestión en relación con los parlamentos nacionales. Decía que con el Tratado de Lisboa la Unión Europea ha ganado en legitimidad democrática, y ello porque se reconoce un papel más importante a los parlamentos nacionales, pueden intervenir y intervienen en el sistema legislativo de adopción de actos jurídicos vinculantes en el seno de la Unión Europea, pero encontramos algunos estados, como es Bélgica, donde los parlamentos federados pues tienen capacidad de presentar, de interponer un recurso, por ejemplo, a través del Parlamento Nacional ante el Tribunal de Justicia. Y ahí, por ejemplo, en la declaración, Bélgica ha introducido una declaración aneja al Tratado de Lisboa, según la cual Bélgica precisa que en virtud de su derecho constitucional, tanto la Cámara de Representantes y el Senado del Parlamento Federal como las asambleas parlamentarias de las comunidades y regiones actúan en función de las competencias ejercidas por la Unión como componentes del sistema parlamentario nacional o cámaras del Parlamento Nacional. Y aquí tenemos un ejemplo de hace unos años, cuando se solicitó un dictamen, se invocó la competencia consultiva del Tribunal de Justicia. Mencionaba también el mecanismo de alerta temprana que se incluye en el artículo 6 del protocolo número 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Y aquí lo que nos interesa a nosotros aquí en Galicia es mencionar que incumbirá a cada Parlamento Nacional o a cada Cámara de un Parlamento Nacional consultar cuando proceda a los parlamentos regionales que posean competencias legislativas. Ahí está claramente el caso de Galicia. En el caso de
cómo puede estar más presente Galicia o incrementar su presencia en el continente europeo, pues mencionaba el Comité de las Regiones, pero a través de este Comité de las Regiones que sí que puede interponer un recurso de anulación por violación del principio de subsidiariedad, ahí Galicia podría tener un papel, podría sacarle partido. No se reconoce legitimidad y, bueno, no se reconoce con situación privilegiada a una comunidad autónoma. Y también cabe la posibilidad de que una comunidad autónoma como es Galicia pueda utilizar algunas vías judiciales si demuestra que se encuentra individualmente afectada por un acto de alcance general cuando le impide ejercer sus propias competencias. Estos son elementos que el Tribunal de Luxemburgo los analiza con mucho cuidado. En cuanto al Consejo de Europa, el Consejo de Europa es una organización internacional de ámbito regional independiente de la Unión Europea, tiene 47 estados miembros, entre ellos Rusia. Rusia ha sido suspendida, que no expulsara, porque el Tratado Constitutivo del Consejo de Europa no contempla esta posibilidad, pero se le ha suspendido de la Asamblea Parlamentaria y de toda actividad de esta organización internacional. Mencionar que Galicia sí que tiene una participación en el Consejo de Europa desde hace muchos años y ahí lo hace a través de la cultura, indudablemente, porque hablamos de una lengua minoritaria, como puede ser considerada el gallego. De hecho, es uno de los 8 idiomas que existen en España que están protegidos por la Carta Europea para las Lenguas Minoritarias o Regionales, un tratado, un documento de Sovlo, adoptado en junio de 1992, que entró en vigor en 1998 y modificada en el año 2020. El gallego está como idioma protegido y dependiendo del contexto geopolítico de cada país miembro del Consejo de Europa, nos vamos a encontrar con países que tienen menos idiomas protegidos o muchos más idiomas. Pero hablamos a muchas ocasiones de idiomas que no tienen consideración de idioma reconocido en la Constitución de dicho país. Encontramos con países de Europa Oriental de 15, 20 idiomas, porque son un mosaico étnico. Así está estructurada la sociedad de cada país. En el seno del Consejo de Europa, mencionar el itinerario cultural europeo o la participación de Galicia en la Conferencia de Poderes Locales y Regionales. Y después participa también en otras comisiones que por falta de tiempo no me da para explicar todo con todo el detenimiento que me gustaría. En cuanto a la cooperación transfronteriza, Galicia, norte de Portugal, pues todos nosotros la conocemos. Yo soy profesora de la Universidad de La Coruña y todas las universidades gallegas, más las del norte de Portugal, pues colaboramos bastante. Hay una comunidad de trabajo, Galicia Norte de Portugal, y también una agrupación europea de cooperación territorial, Galicia Norte de Portugal, en virtud de la cual se pueden crear, por ejemplo, las eurociudades, donde se habla de convergencia social, cultural, entre otras cuestiones. Se mencionaba la colaboración con los países lusófonos, pues hay una cooperación galaico-portuguesa en el ámbito de la lusofonía y después está el tema del Observatorio de Lusofonía Valentín Paz Andrade que se menciona en la Ley 10 para 2021. Aquí tenemos un mapa de las agrupaciones europeas para que vean que Galicia es una de ellas. Es importante, pero solamente aquí en el territorio del Estado español pues hay otras más. Galicia está presente también en otras organizaciones europeas de carácter interregional y ahí el Camino de Santiago es un punto de unión excelente. Galicia colabora con regiones ribereñas del Atlántico, periféricas y en desarrollo,
Pero estos organismos interregionales europeos hay que mencionar que son organizaciones no gubernamentales de carácter internacional, es decir, son entes de carácter privado que se crean en virtud de la legislación de un país. Es una colaboración importante, pero hay que tener en cuenta este aspecto jurídico. Ejemplos: la participación en el Arco Atlántico, que es una comisión de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas, o la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas. Y ya en quinto lugar, y me voy acercando al final de mi intervención, Galicia colabora con otros entes subestatales europeos. Por ejemplo, Galicia, la Comunidad Autónoma de Galicia ha firmado un protocolo de colaboración hace años, aquí en Santiago, en 1991, con la región del País del Loira, es decir, muchos años antes de que se adopte la Ley 10/2021, o el protocolo de colaboración entre Galicia y la región de Bretaña, en Rennes, se firmó en 1992, o el protocolo de colaboración con la región de Piamonte, también en 1992. Y ya más recientemente podríamos mencionar el convenio de colaboración educativa entre la Consejería de Cultura, Educación y Universidad de la Xunta de Galicia y con una región Eindhoven de los Países Bajos. O, esto no es Europa, pero me parecía interesante mencionar un acuerdo del año pasado, de hace escasos meses, con la Universidad Estatal de Ceará en Brasil para la docencia, investigación, promoción de la lengua, la literatura y la cultura gallegas. O el acuerdo de colaboración con una organización internacional como es el acuerdo suscrito en el 2011 con la FAO para la realización de actividades formativas en cooperación para el desarrollo de jóvenes titulados universitarios. Es fantástico poder ver cómo funciona la FAO, que es una organización con amplias actividades, aunque inicialmente es de agricultura y alimentación, es bastante más amplio. No podía no mencionar a la Fundación Galicia Europa, pero teniendo en cuenta a los representantes que están presentes aquí en la sala, la menciono solamente para mencionar, para que mi intervención no quede incompleta. Y ya a modo de conclusión, quizás para futuras revisiones del marco europeo, quizás de la Constitución española, se podría mejorar aún más el papel de las regiones con competencias legislativas. Quizás se podría incrementar la legitimación formal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y, como no, hay que mencionar el tema de la conferencia sobre el futuro de Europa, que la pobre conferencia de carácter intergubernamental se ha visto primero afectada por la pandemia, porque tenía que iniciar sus actividades en mayo del año 2020, coincidiendo con el aniversario del Día de Europa, que celebramos el 9 de mayo de cada año, y ahora por el tema de la agresión que está sufriendo Ucrania y que nos afecta a todos nosotros, y que vemos que la Unión Europea está dando un paso más en muchas cuestiones. De hecho, hay 8 o 9 temas ya incluidos en la agenda de esta conferencia sobre el futuro de Europa. Uno de ellos se refiere a la cultura, juventud y deportes, y se esperaba que las recomendaciones de unas primeras consideraciones de esta conferencia sobre el futuro de Europa se haga durante la primera mitad de este año, del año 2022, coincidiendo con la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea. Hace poco, en febrero, finalizó un plazo que se había dado para la sociedad civil de exponer sus opiniones con vistas a reunirse, creo que en Dublín, para trabajar sobre temas, por ejemplo, de cultura que nos interesa. Yo soy escéptica a tener en cuenta, dado el contexto que estamos viviendo, que se dé mucha cobertura, pero no por esto nos tenemos que desanimar. Tenemos que seguir trabajando sabiendo que son temas
están abiertos y de los que se puede sacar provecho. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por vuestra atención y estoy aquí para cualquier pregunta que puedan formularme. Muchas gracias. Profesora Oanta, vou a dar, agora creo que van a intercambiar sitios por un tema de logística, non? Sí. Vou na presentando xa coñecedes a profesora Sánchez Ramos, que nos vai aproximar a Lei de Acción Exterior, a súa estructura, marco competencial e as posibilidades que ofrece, como non, no eido da cultura. Bos días, moitas gracias a todos. Eu quería empezar agradecendo a invitación a participar nesta xornada, agradecendo especialmente ao Consello da Cultura Galega, a Dirección Xeral de Relacións Exteriores e tamén aos coordinadores, a Manuel Blanco e a Emilia García, por invitarme a compartir un rato da mañá para acercarnos á Lei de Acción Exterior. Claro, voume acercar tendo en conta a cultura e desde a miña perspectiva, a perspectiva dunha profesora de Dereito Internacional que o que vai intentar é explicar cales son as potencialidades que presenta a Lei de Acción Exterior en xeral para promover a imaxe de Galicia e tamén en particular en relación á cultura. Eu vou intentar facer a miña presentación en galego, inda que son consciente de que cometerei erros. Polo ámbito no que traballo, xeralmente participamos en conferencias nas que hai persoas de diferentes lugares, por exemplo, en España, entonces, sempre nos vemos obrigados a utilizar o castelán, polo tanto, pido disculpas polos erros que poida cometer. Eu voume acercar, como digo, a unhas líneas xerais da Lei de Acción Exterior que, como se apuntaba ao comenzo na presentación, é unha lei moi importante, pero unha lei que hai que ter en conta como encuadrala nun ordenamento xurídico complexo, e, sobre todo, partindo de unha cuestión que se poñía enriba na mesa. Hai un momento que é como arbitrar a acción exterior do Estado e a acción exterior das comunidades autónomas. É unha cuestión delicada, e, de feito, avanzouse moito nese ámbito, perfilando que é o que pode facer no ámbito exterior as comunidades autónomas e, por tanto, Galicia, e que pode facer exclusivamente o Estado. E iso creo que é importante, porque, sen lugar a dúbida, a Lei de Acción Exterior galega é unha das súas moitas fortalezas e que eu quero destacar é a súa fundamentación xurídica e é unha referencia constante a Constitución Española, ao ordenamento xurídico interno, ao ordenamento xurídico comunitario e tamén unha referencia constante aos principios básicos que articulan as relacións entre o Estado e as comunidades autónomas. E hai que decir que nese eido tivo unha importancia esencial e fundamental a xurisprudencia do Tribunal Constitucional, que é o que foi perfilando que son relacións exteriores que lle corresponden ao Estado e que son, digamos, actuacións de relevancia internacional que pode desenrolar a comunidade autónoma. É fundamental porque, digamos, que eso é
o faro que vai a iluminar, como non podía ser de outra forma, toda a Lei de Acción Exterior galega. Polo tanto, bueno, é fundamental. Por iso nos vamos a acercar en primeiro lugar a esa cuestión, non? Para acercarnos a esa cuestión, como decía, bueno, pois é fundamental, é esencial acercarnos a... estou buscando aquí, que movín os papéis e agora non encontro o que eu quero, para non perderme, sobre todo, aquí está. Acercarnos, como decía, a Constitución Española, o artículo 194.1.3, que establece que o Estado ten competencia exclusiva sobre unha serie de materias, entre elas as relacións internacionais. Entonces, bueno, como podemos falar dunha lei de acción exterior galega que obviamente se encádrase no marco xurídico español. Bueno, neste sentido, pois hai que destacar que as comunidades autónomas, dentro dos ámbitos da súa competencia, pois foron, digamos, desenrolando actividades que se calificaron como de relevancia internacional, máis que de relacións exteriores, senón de relevancia internacional. Bueno, cales son esas actividades que foron desenrolando as comunidades autónomas e, polo tanto, tamén Galicia? Bueno, a firma de acordos de colaboración, o que se coñecen como memorandos de entendemento, que realmente non establecen obrigacións xurídicas para o Estado. Tamén a apertura de oficinas no exterior, Galicia é un exemplo. Tamén a realización de viaxes de representantes das comunidades autónomas, e tamén a participación en iniciativas de cooperación transfronteriza das que falaremos máis adiante, ou, por exemplo, a execución, o desenvolvemento de tratados internacionais que, como veremos, compre celebrar o Estado, pero que pode que sexa a comunidade autónoma, por ámbito material, a que lle corresponde a execución desos tratados internacionais. Polo tanto, a propia dinámica, as propias competencias que lle corresponden ás comunidades autónomas levaron a que estas desenrolen actividades nese marco. Nese sentido, como decía fai un momento, o Tribunal Constitucional xogou un papel fundamental porque foi determinando que relacións internacionais e que son actividades que sí poden desenrolar as comunidades autónomas e que son actos de relevancia internacional. E, en ese sentido, nese senso, o Tribunal Constitucional estableceu que unhos límites, digamos, a esas actuacións de relevancia internacional. O que quere decir que as comunidades autónomas poden levar a cabo actos no exterior, pero con 3 límites. Esos límites son a competencia, digamos, exclusiva que lle corresponde ao Estado no ámbito das relacións internacionais. E son a celebración de tratados internacionais. Despois veremos que tratados poden concluir as comunidades autónomas ou órganos das comunidades autónomas. Aquí poñerse de manifesto hai un rato que o Consello da Cultura Galega pode celebrar tratados, veremos que tipo de tratados. A representación exterior do Estado, que é algo que lle sigue correspondendo en exclusiva ao Estado español, e a creación de obligacións internacionais e responsabilidade internacional. Polo tanto, o Tribunal Constitucional marca o límite desas actividades de relevancia internacional. Ademais, hai que ter en conta, xunto coa Constitución Española, hai que destacar outras dúas leis que se adoptaron máis ou menos recentemente e que van a marcar tamén un cambio en distintos ámbitos de relevancia internacional das comunidades autónomas. En ese senso, é imprescindible facer referencia a dúas leis polas implicacións que teñen para a Lei de Acción Exterior Galega, que son a Lei 2/2014 de Acción do Estado e Servicio Exterior do Estado e a Lei 25/2014 de Tratados e outros acordos internacionais. Por que? Porque marcan
o desenrolo despois da Lei Galega de Acción Exterior. De feito, a Lei de Acción Exterior, a Servicio Exterior do Estado, o que fai é que reconoce claramente por primeira vez que as comunidades autónomas e as administracións públicas actúan e proxectan actividades no exterior, pero tamén pon de manifesto que esas actividades deben levarse a cabo con un pleno respeto á lealtad institucional e á cooperación co Estado español. E, de feito, ponse de manifesto que deben seguirse as directrices, a finalidade e os obxectivos da política exterior que marca o Estado español. E, ademais, esa lei de acción exterior hai que destacar que tamén establece mecanismos, digamos, de control ás actividades de relevancia internacional que levan a cabo as comunidades autónomas. Por que? En primer lugar, porque fai referencia aos viaxes que podan realizar os membros do goberno dunha comunidade autónoma, no senso de que deben informar ao Estado español desas viaxes, e o Estado español determinará se son acordes ou non coa política exterior que se está desenrolando. En segundo lugar, tamén fai referencia ao papel das oficinas exteriores, por exemplo, das oficinas delegacións que Galicia teñen no exterior, donde, non representan o Estado español, obviamente, representan a comunidade autónoma, e esa lei o que nos di é que, cando unha comunidade autónoma que irá abrir unha oficina no exterior, deberá comunicalo ao Ministerio de Asuntos Exteriores e, de novo, o Ministerio de Asuntos Exteriores verificará se esa apertura desa oficina nese país se corresponde cos intereses xerais do Estado. Por lo tanto, capacidade de actuación, pero tamén dentro de uns límites, digamos, que establece a propia lei. E, por outra banda, tamén quero destacar a Lei 25/2014 de tratados e outros acordos internacionais, porque, como vamos ver despois, os tratados internacionais son un aspecto fundamental, digamos, unha ferramenta fundamental para a promoción exterior da nosa comunidade autónoma, tamén no eido da cultura. En este senso, hai que destacar que esa lei, por fin, ven a clarificar o marco de celebración de tratados, e aí imos ver como, dentro desa tipoloxía de tratados, hai tratados que só pode celebrar o Estado español, e veremos como poden participar, por tanto, as comunidades autónomas, e despois hai un tipo de tratados que sí poden celebrar baixo certas condicións as comunidades autónomas, que son os acordos internacionais administrativos e que son os acordos internacionais non normativos. Por lo tanto, como imos ver un pouco despois, tamén teñen unha importancia fundamental para a nosa lei de acción exterior. E outro marco fundamental, outro instrumento fundamental para o desenvolvemento de acción exterior de Galicia é a estrategia de acción exterior do Estado español, esa estrategia que foi adoptada recientemente, do ano 2000, que ten unha desenvolverase de ano 2021 ao ano 2024, e aí establecense, digamos, as liñas bases de actuación do Estado español no exterior. E a estrategia de acción exterior de Galicia, como veremos despois, ten que non pode, digamos, establecer medidas que non sean acordes con esa estrategia de acción exterior. Por lo tanto, eso é o marco xeral, digamos, o marco xurídico que hai que ter en conta a hora de acercarse a esa lei galega de acción exterior que, como se comentaba, hai un intre, está de cumpleanos mañá. Ahora ímonos centrar, unha vez que nos acercamos a ese marco xeral, imos acercarnos un pouco á lei de acción exterior, a esa lei galega, e ímonos acercar facendo unha referencia, sobre todo, ao ámbito cultural.
Neste sentido, bueno, en primer lugar, pois quería facer referencia a cale o obxectivos xeral desa Lei de Acción Exterior. E a Lei de Acción Exterior establece un dos seus obxectivos xerais é ofrecer unha resposta integral e complementaria que sexa quen de atender os retos e desafíos globais no marco da promoción e da defensa dos intereses lexítimos da nosa comunidade. E, obviamente, como imos ver despois, a cultura, a lingua é un desos ámbitos. Neste sentido, un dos obxectivos que quería destacar era a regulación de acción exterior do sector público, un dos obxectivos da lei, é a regulación de acción exterior do sector público autonómico, dice, fora do territorio nacional español, así como establecer regras tendentes a facilitar en acción exterior das restantes entidades públicas galegas a mellor coordinación e cooperación entre todas as administracións públicas galegas e a colaboración destas cos entes privados galegos con presencia, proxección ou intereses no exterior. De feito, ese obxectivo fai referencia a que na estrategia galega de acción exterior se conoce como as 3 Cs na cooperación exterior, a coordinación, a cooperación e a colaboración entre os diferentes axentes, entre os diferentes actores que participan na acción exterior onde é fundamental, como digo, esa coordinación, esa cooperación e esa colaboración. Se nos acercamos ao contido da lei, a súa estructura, veremos que a lei desenvólvese en torno a 10 títulos, un título preliminar, onde fan referencia a por que se adopta a lei, unha serie de disposicións xerales, despois aos ámbitos subxectivos, onde se establecen cales son os suxeitos de acción exterior galega, a programación de acción exterior galega, a execución da estrategia galega de acción exterior, a referencia a Eurorrexión, Galicia Norte de Portugal, o papel de Galicia en Europa, aos tratados e outros instrumentos e acordos internacionais, accións sectoriais no exterior, a cooperación para o desenvolvemento, as delegacións e oficinas autonómicas e a novas redes e intereses galegos no exterior. E complétase esa estructura con unha serie de disposicións adicionais das que eu destaquei 3, o Consello da Cultura Galega, por ese papel esencial que lle corresponde no eido da cultura, a Fundación Galicia Europa e tamén a funcionamento do Consello de Acción Exterior. Partindo desta estructura, eu vou facer unha aproximación moi global á promoción da cultura na Lei de Acción Exterior. E neste senso, é necesario, para falar da cultura no eido de Acción Exterior de Galicia, é necesario, en primeiro lugar, facer unha parada no Estatuto de Autonomía de Galicia para ver se aquí se establece algunha competencia en relación á cultura. E neste sentido, vemos que o artículo 27 establece como competencia exclusiva da comunidade autónoma o fomento da cultura. E, ademais, tamén se fai referencia a creación do Fondo Cultural Galego e a Consello da Cultura Galega como defensores e promotores dos valores culturais do pobo galego. E tamén se fai referencia no Estatuto de Autonomía de Galicia a un ámbito a que xa nos referimos, que é a celebración de acordos internacionais. E de feito, dice que a Comunidade Galega poderá solicitar ao Goberno que celebre e presente no seu caso as Cortes para a súa autorización os tratados e convenios que permitan o establecemento de relacións culturais cos estados cos que manteña particulares vínculos culturales ou lingüísticos. Polo tanto, faise referencia a esa posibilidad que teñen as comunidades autónomas de, como veremos despois, solicitar ao Goberno central que se conclúan tratados internacionales en ámbitos que son da competencia, en este caso da comunidade autónoma, pero que, como veremos, esos tratados que establecen obligacións para o Estado só compre a este celebrados.
Por lo tanto, ese é o ámbito do que temos que partir no eido cultural. Se nos acercamos, partindo, por tanto, desas competencias, pois se nos acercamos á Lei de Acción Exterior, vemos que a referencia á cultura atópase en diferentes artigos da lei, non? En primeiro lugar, a promoción da cultura e lingua galegas é un principio rector da Lei de Acción Exterior e, ademais, é tamén un obxectivo estratéxico. De feito, establecese que un dos obxectivos da lei é defender os intereses globais de Galicia e os intereses específicos de cada sector de actividade económica, social e cultural. Obviamente, como todos sabemos, a referencia aos aspectos lingüísticos e culturais tamén teñen unha importancia, incidencia no eido económico, pero non nos vamos a acercar a ese eido porque obviamente non é da nosa competencia. Polo tanto, a promoción da cultura é un eido fundamental, promocionar a nosa cultura é fundamental no ámbito exterior, é unha riqueza cultural, lingüística, o turismo tamén, e, polo tanto, non podía máis que aparecer dentro desos principios rectores. Pero, ademais, como xa puxo de manifesto a miña compañeira, tamén a promoción da cultura recóllese como accións sectoriais no ámbito exterior. E, neste senso, hai que facer referencia a 3 artículos que eu creo que son esenciais, que fan referencia, por unha parte, a cultura. Aquí o que se establece no artículo 72 é a importancia de acción exterior no ámbito da cultura, que terá como objetivo a promoción e a defensa dos valores culturais do pobo galego, a non me sale a palabra, visibilización no exterior do noso tecido cultural ou, por exemplo, o coñecemento do patrimonio cultural de Galicia nas súas diversas manifestacións. Tamén se fai referencia a promoción da lingua galega, que obviamente forma parte tamén do noso ámbito cultural, faise referencia a promoción da lingua e a literatura galega, e a súa promoción, obviamente, en comunidades fora de Galicia, e tamén se fai referencia a como facer esa promoción da lingua, eso a través da distribución de consumo de bens, de servizos e produtos de lingua galega no ámbito lusófano, como se poñía antes de manifesto, e tamén a promoción da lingua galega a través do Instituto Cervantes ou a promoción da diversidade lingüística e cultural. Tamén se fai referencia a promoción de Galicia a través do turismo, e faise unha referencia fundamental, como non podía ser de outra forma, o Camiño de Santiago, a promoción dese Camiño de Santiago. A min gustaríame destacar neste ámbito de acción sectorial, de promoción da cultura, a necesaria coordinación entre a Administración Xeral do Estado e a Comunidade Autónoma de Galicia, que é fundamental para que estas iniciativas cheguen a bon porto. Por qué? Porque hai organizacións internacionais que aquí xa se puxeron de manifesto, que teñen un papel fundamental na promoción da cultura galega, como pode ser a UNESCO, que ha identificado en diferentes o casco histórico de Santiago, a Catedral, a Muralla de Lugo, como patrimonio da UNESCO, o Consello de Europa, donde tamén, por exemplo, o Camiño de Santiago foi reconocido como un itinerario cultural desde o ano 1987,
Polo tanto, bueno, é fundamental a coordinación coa administración xeral, en tanto que, bueno, pues as comunidades autónomas non poden ser membros das organizacións internacionais, son os estados os que poden ser membros, e en todo caso, bueno, pues as comunidades autónomas poden participar a veces en algúns organismos, vale, pero dentro desas organizacións, pero son os estados os que son membros. Polo tanto, é fundamental a coordinación co Estado español. E tamén é fundamental a coordinación con o Instituto Cervantes, non? Que ten sedes, como sabemos, en moitos países do mundo, e que o Instituto Cervantes é fundamental a coordinación cos comunidades autónomas para a promoción das linguas ibéricas e, polo tanto, para a promoción da lingua galega. Unha vez, volvín a perder os papeles, unha vez destacado bueno, pues esos ámbitos de acción cultural, cabe preguntarse quen participa, ou quen pode participar na promoción da cultura galega no exterior. En este sentido, bueno, pues a lei fai referencia aos suxetos de acción exterior, que vamos a ver agora, suxetos privados, e tamén as comunidades galegas asentadas fora de Galicia. Como se puxo de manifesto na presentación, a Galicia na diáspora ten un papel relevante dentro desta lei de acción exterior, onde incluso poden constituir redes para a promoción da nosa cultura nos países nos que están asentados. Polo tanto, ten unha relevancia fundamental. Ademais, ten unha relevancia fundamental, como non podría ser de outra forma, a presidencia da Xunta, a que lle corresponde dirixir e coordinar toda a acción exterior, e tamén as consellerías, entre elas a Consellería de Cultura, a que lle corresponde tamén a promoción da cultura galega no exterior. Ademais, dentro dos suxeitos da acción exterior, hai que poñer o acento no Consello da Cultura Galega, que hoxe nos acolle, que é calificado pola propia lei como un suxeto cualificado de acción exterior no ámbito da defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego. En ese eido, como xa se decía, poderá suscribir acordos internacionais, despois veremos que tipo de acordos, e tamén poderá desenvolver unha acción exterior consonte á Estrategia Galega de Acción Exterior. Eu creo que isto tamén é moi importante, como vamos a ver agora, un das herramentas fundamentais da Lei de Acción Exterior é a Estrategia de Acción Exterior Galega. E, a partir desa estrategia de acción exterior galega, establecese que diferentes suxetos de acción exterior, como pode ser o Consello da Cultura ou como poden ser as universidades públicas galegas, poidan, a súa vez, adoptar unha estrategia particular que se, digamos, adecue ás súas necesidades, sempre cando, obviamente, esa estrategia que se elabora, esa estrategia particular, este consonte á estrategia galega de acción exterior. En relación aos suxeitos, non sei se son as 12, eu tampouco creo que... Vos deixo fluir, non sei como vamos acotados. Vale. O sea, xa que estou nos 40... Marxe de manobra que temos, tendo en conta que empezamos un pouco máis tarde, imos ben. Quero dicir, eu non as vou a interrumpir, porque, bueno, entendo que é moi interesante, salvo que me digades que non procede. Vale, eu vou intentar tamén ir máis rápido, vale. Ademais desos suxetos que destacamos, tamén poden participar en acción exterior e, por tanto, tamén no ámbito cultural, outros suxeitos, como son a Administración Autonómica, galega, as entidades locais, as universidades, fixemos referencia a elas hai un momento, o Parlamento galego, así como suxeitos privados que participen voluntariamente co sector público autonómico na execución, da planificación estratégica da acción exterior. Ademais, dentro da Lei de Acción Exterior, como poñía de manifesto fai un momento, dalle unha relevancia fundamental á Estrategia Galega de Acción Exterior de Galicia. De feito, eu vou facer referencia á Estrategia Galega que
que xa estaba en vigor cando se adoptou a lei, porque, se non me informei mal, a nova estrategia de acción exterior está sendo desenvolvida nestos momentos. Nesa estrategia de acción exterior faise unha referencia importante á proyección exterior da cultura galega e de feito tamén se fai referencia a que é un objetivo clave e aí establecense diferentes ámbitos de promoción ao exterior, como son a promoción da lingua, a promoción da literatura, facendo referencia, por exemplo, a necesidade de realizar traducións, a asistencia ás feiras internacionais para promover a cultura, tamén a música galega, e faise tamén unha incidencia fundamental en fomentar os acordos entre medios audiovisuais, por exemplo, de televisión galega e portuguesa, faise referencia á necesidade de establecer acordos cos países da lusofonía, como, por exemplo, Guinea-Bissau, Santo Tomé e Príncipe, e tamén se fai referencia a, como decía, tamén dentro da promoción da lingua galega faise referencia á necesaria coordinación, como poñíamos de manifesto hai un momento, co Instituto Cervantes para a promoción das linguas ibéricas. Ademais, hai que destacar que a Lei de Acción Exterior, a nosa Lei de Acción Exterior, establece a posibilidade de participación de Galicia na elaboración da Estrategia Española de Acción Exterior, de feito, nun ámbito fundamental que é a promoción da lingua e a cultura. En canto á estrategia de acción exterior, a súa execución é responsabilidade dos órganos superiores, o do goberno competente de cada institución, consellería, entidade ou organismo público, e tamén, me gustaríame incidir nunha cuestión que xa puximos de manifesto fai un momento, que tamén os concellos, as diputacións, as universidades públicas, o Consello da Cultura Galega tamén poden establecer un plan anual específico de acción exterior que se acomode ás súas necesidades sempre cando, como digo, sea consonte á estrategia galega. E como se pode promocionar a cultura no exterior? Sabemos que é un obxectivo fundamental da lei, sabemos tamén que é unha importante acción sectorial, a promoción da cultura, da lingua, do turismo. Sabemos que a Estrategia de Acción Exterior galega ilumina e deberá iluminar a próxima as actividades neste eido. E como se pode promover no exterior? Que instrumentos nos ofrece a lei? Desde a perspectiva do dereito internacional, vamos facer un recorrido rápido por unha serie de instrumentos. O primeiro deles é a celebración de acordos internacionais. Xa dixemos que este era un ámbito fundamental de promoción de acción exterior, pero aquí hai que poñer asteriscos, porque digamos que ao falar de acordos internacionais temos acordos internacionais que só poden ser concluídos polo Estado español porque é o único que ten a competencia. E, por outra parte, temos outro tipo de acordos, os acordos que vamos a ver agora, por exemplo, os acordos administrativos e non normativos que poden ser executados, en este caso, pola Comunidade Autónoma de Galicia, que poden ser executados ou concluídos pola Comunidade Autónoma Galega ou por algunha das súas institucións, como decíamos, o Consello Galego. Hai unha referencia que se entende por acordo internacional, que é un acordo entre suxetos de dereito internacional e que establece obligacións para os Estados. E esos acordos internacionales, a lei de tratados do Estado español, e que así recolle a nosa lei de acción exterior, esos tratados internacionais que serán obligacións para o Estado, só poden concluírse polo Estado español. Se ben, as comunidades autónomas poden participar a través de diferentes mecanismos. Poden participar solicitándolle ao Estado a apertura de negociacións, poden participar
a través de estar presentes na delegación española que negocia ese tratado internacional e, en todo caso, o Estado español está obrigado a informar as comunidades autónomas da conclusión daqueles tratados que teñan un interés particular para esa comunidade. A nosa lei de acción exterior, obviamente, o que fai é que desenvolve estas posibilidades que lle ofrece a lei de tratados estatal. De feito, vaise desgranando paso por paso, aquí non o imos facer, pero vaise desgranando como a quen lle corresponde a presentación de unha proposta de apertura de negociacións ou quen pode participar nunha delegación quen dentro do goberno autonómico pode participar, se así o consinte o Estado español, pode participar nunha delegación española. Polo tanto, aquí, como decía, a Lei de Acción Exterior establece esos procedementos. Por tanto, son tratados internacionais que só poden ser concluídos polo Estado español porque serán obligacións para o Estado. Pero, ademais, a lei de tratados, e así o recolle a Lei de Acción Exterior, a nosa comunidade autónoma, e só vou facer unha aproximación moi xeral, porque despois hai unha mesa consagrada aos tratados, entonces simplemente destacar que as comunidades autónomas poden concluir elas mismas acordos administrativos, que o que fan é esos acordos administrativos son acordos que executan un tratado preexistente, o que fan é, como ese tratado en ámbitos da súa materia, poden, a súa vez, concluir acordos internacionais para executar ese tratado. E despois, é moi importante, eu creo, unha vía moi importante son os acordos non normativos, que son os que non constitúen fontes de obligación, que conteñen declaracións de intencións, compromisos de carácter político, son os que se coñecían como memorándums de entendimento e que permiten que tanto que o sector público autonómico como outros sectores públicos, como podan ser as universidades, podan relacionarse con outros entes públicos. Isto eu creo que é unha ferramenta fundamental que, obviamente, require unha iniciativa, moitas veces, por parte dos órganos que teñen esa capacidade. Outro ámbito, outro instrumento, creo que é importante para a promoción, fundamental, para a promoción da cultura no exterior, son as delegacións exteriores da Xunta de Galicia, delegacións que poden ser permanentes ou que poden ser temporais e que non son misións diplomáticas como as que establece o Estado, que representan o Estado español. Aquí, son delegacións que representan as actividades das comunidades autónomas, en este caso da Xunta de Galicia, e esas delegacións teñen como obxectivo, un dos seus obxectivos é impulsar a acción da promoción da cultura e da lingua galegas, mantendo nexos de galeguidade ali onde haxa comunidades galegas establecidas. Eu creo que as delegacións son un instrumento esencial e fundamental para promover a cultura e a lingua galega naqueles estados nos que están realizando as súas funcións. E tamén as oficinas temporais que a Lei de Acción Exterior tamén establece a súa importancia no eido da difusión cultural ou universitaria e a asistencia á diáspora galega. En canto á cooperación transfronteriza, como xa foi posto de manifesto, a cooperación transfronteriza é un ámbito fundamental de relacións entre estados veciños, polo que as relacións da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal son o ámbito, digamos, un dos ámbitos naturais da promoción da cultura e da lingua. Neste senso, a Lei de Acción Exterior fai unha referencia específica ás eurocidades, as que xa se puso de manifesto antes, e unha dos obxectivos desas eurocidades é a promoción cultural. De feito, fixen aí a relación das eurocidades que se constituíron, moitas delas ao abrigo da Agrupación Europea de Cooperación Territorial, ou que despois se uniron a esa agrupación.
E tamén, tamén no ámbito da cooperación transfronteriza son importante a posibilidade de celebrar esos memorandos de entendimento. Un deles é ese memorando entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Dirección Xeral de Cultura do Norte de Portugal, que se concluín no ano 2015 e que é moi importante para a difusión da cultura galega e portuguesa en ambos países. De feito, entre as súas actividades están a promoción e a difusión da cultura galega, do patrimonio cultural, do Camiño de Santiago ou, por exemplo, de rutas literarias, exposicións conxuntas ou intercambio de fondos literarios, bibliográficos a través dese programa que se denomina o Programa Nortea. Xa, para casi terminar, en relación á Unión Europea, eu non vou referirme a como pode actuar a Unión Europea, Galicia na Unión Europea, xa o fixo a miña compañeira. Sí que me gustaría puntualizar dúas cousas, ir da man de un lema que se puxo de moda a Unión Europea fai xa moitos anos, eu creo que no ano 2010, máis ou menos, que era o lema Unidos na diversidade, para facer referencia ao valor lingüístico e cultural dos, neste caso, 27 Estados membros da Unión Europea. Únennos moitas cousas a esos 27 Estados, pero tamén temos diferencias que deben manterse. Entre elas, sin lugar a dudas, son a lingua e a cultura que, además, debe ser promovida no resto de Estados membros. Neste sentido, hai que destacar que a Unión Europea non ten a competencia no ámbito da cultura, sigue sendo unha competencia exclusiva do Estado. A cultura, como todos sabemos, é un ámbito sensible. Polo tanto, o único que fai a Unión Europea é fomentar e complementar as actuacións dos Estados membros. Eso faino a través de diferentes actuacións que todos conocemos, como pode ser as Cidades da Cultura Europea. Recentemente, no ano 2018, adoptouse unha nova Axenda Europea da Cultura, na que se establecen diferentes eidos de promoción do audiovisual, de promoción da lingua, de promoción da traducción, da literatura, etc. E, hai que destacar que na adopción desos instrumentos e desos programas, o papel do Comité das Rexións, que, como xa se dixo aquí, ten un carácter consultivo, e tamén o Consello da Unión Europea, que, como tamén se puso de manifesto aquí, a través dos ministros de Cultura, podería participar nesa delegación tamén a nosa comunidade autónoma. E, por último, gustaríame destacar o que xa dixen antes, a importancia que se dá á calidade no exterior, á diáspora, que foméntase a creación a formación de redes que terán como obxectivo promover a lingua e a cultura galega no seu contorno. Nada máis, moitas gracias. Espero haber sido capaz de transmitir os eidos fundamentales de acción exterior que presenta a lei, un instrumento complexo, un instrumento moi técnico que agrupa moi diferentes ámbitos de acción exterior e que eu creo que, sin lugar a dudas, a medida que vaya cumplindo anos, farase en realidade máis fácil esa visualización e participación de todos nesa acción exterior. Nada máis, moitas grazas. Bueno, eu quería agradecer en nome de todos os presentes, entendo, a intervención das dúas, porque un labor de síntese encomiable, teño que recoñecer. Nada, simplemente temos moi pouco tempo, moi pouco marxe de manobra, pero si queda algunha dúbida, algunha invitación á reflexión, pois como din nas ceremonias máis formais, este é o momento de formulala. Se non, continuaríamos xa co orde establecido para a xornada. Entendo que isto é un callamos para sempre, por lo menos de momento. E nada, moitas grazas ás dúas pola vosa intervención. Gracias. No, gracias a vosotras.